Ia lo whapea no lato react pe like i lunga le tatou page. Whaftai o lo tau pule lea. A wā ana le seo no le tau awhionga. Ana le seo no o tau. E le mawhai ona whaatino ina le mātou pokalambe. E peifoi ona tala atu steimi o sola. O le mafu anga lava le tatou pokalambe le whai Maleifua Mai program. A mese foi le tu lino. A mese foi ia le awo manu. Ina ia whalau i lo atu ia tūlanga ese po o vaenga ese. O lo o whaapea o na whaatino ina i to tonu o lo tatou universite po le tatou lau mua re nei i papa i ngala. Ina ia nofo sila fia ai. Le mamalu le tatou atunu, ai meiseo nei o tatou mātua. Lo o whaapea na tu i mai le mudpang i o tatou ainga. E o ro tapua ia whaiva o alam whanau. Aro lātou o mai i tatou lau mua. E whai el tau al whale mawhauwhaunga. A wā se lumana i mo le tatou atunu o Samoa. Le wha mālo atu e newa i aso. Wā le aso nei o las wharaili. O se aso ua le wana tuli le toa teli. Le wana tuli le toa teli. O leo tatou tau nuu mai. I le alofa ma le anga lei. O lo tatou ali whaola. O le aso se furu neo se tema o le tatou whaulaunga le nei. Masina, wa o le aso, o le masina iwan nei, o le masina iwan nei, o le tue mamau fo ia, ai maea le tatou wholaunga, o le nei tau sanga, o a maea toi foi, ma le vai asolo na valu, o a onga le whanau, o vai asolo na valu nei, o a onga, toi lima lola ia lea, o vai aso, ia on whatau nuro la, ia reo tatou suenga, ia le wha lo atu ai, Mori te ratu wha mālo i nei mātua, lo wha peo na mai moa mai, newa i aso, a wā le whautua ina lea, ma le whai o tau tiute maro o tau ngaruenga, i le tāpena ina leo whanau, a wā le mamori ina mai lea ia o onga, o le ave leo lato se eleni a wā, se lato tau mawhitanga, ia wha peo fwere tau se ina leo a inga, le mālo lawa ia o tau mātua. Wha mālo atu fo i alum whanau, ia o tai tono newa i aso nitoi a matalia ai, ia o onga a wā peo le vai aso ntua nai. Lea sa wha peo na whai tato mid-semester break po le tato tuanga. Ia lea o nitoi a matalia mai newa i aso ia, a wā o lenga umal tau malolonga, a toi a matatau al wha alma whauwhaunga. Ia lea wha māloa te mo newa i aso, lea ua umal newa i aso mua mua le toi ae mai, a toi anga atu, a wā le siwa i aso da so. Ai lea wha mālo lava le ono sai, e o to anga mai pe ia onga, e o lo fai pe ora to mea onga ai mese fa longo i fai a onga fa lava o se mea matai tuna i tato la mua i neva i tak o le to atelo o le tato alom fa na o lo fa pe ona tawina o lo i la to na a wa e pe o mera le fa tu mulia i tono le tato la mua ai mese lunga ora tele ai mese lava le anga i mele i tato university e mai lava le tae au e o re fiafi a watu a tele nisi o lo whainga luenga o lo wha apeo na ave peo la tom ta upu wha awa wina peo la toa awa onga e maa nawa me whatua hama ia o le tumu na o te tai tonua o le sire vaenga o lo wha apeo na wha tumuli e lungo o tato wara tele o tato a inga o wo o tato taito lua se tulo lo wha apeo na o mai e mo mori mai a inga alom whanau, e o mai e whai o lato a onga. Ia le mo le toi whamalo awa e le o se tiute whai ngō fie le au mai a lea o tato alom whanau. Awa e le ngata pidi a onga le tongi. A me se fo ia o le momori ina mai leo le a onga ia msaunga le mu alom whanau. Ia me se fo ia o le ave o le tupe. Ina i whatau se mea ai tau samia ia alom whanau. Le mo le toi whamalo i tato alum whanau i le nei vai aso mua o le toi ae mai leo tuanga. E whaapito foi se whamalo i sunga le ofisili, la au le afionga la au whausia, le afionga professor Ono, a me se malo lo pulenga, le vasenga whaia onga, a me se lava so se tasi lava lo whainga luenga tono le tato universite, o lo whaia tatou tiute, i saunga le mu lea, me se whaatino ina leo vaenga ese, ina i mawhai ona operate, ina pe mawhai foi, ona ngā lue pe ngā ioi tatou universite, wha maa lo lava neiva i aso,
lo sila mai pele li lo tonga luenga fi tam feng ta lo iai ai o tato ri fa ola lava e mai il tato manuia o le aso ana nafi la stofi sa fa peon fa mai aina ai le tato fontanga mai lava le aso ngafua e tau le aso tofi ana nafi i le tato Pacific Internet Governance Forum o le tato vaenga lea lo vavaia me tau fa teknolosi me tau IT me tau interneti me tau upenga te whailangi ia sa whaila tau whatata-noanga o le fontanga le fa Pasifika sa fa peona fa tau taina fo i tato universite ia na mai tau tu ina lava le te leo maa lo fa alolongia sa fa peona fio mai ai i nei fontanga ia so fa ia na fio mai fo i le fionga minister so tainga le fionga ia Bomuli on Semo ia a me se fo inisio o ofisa seed sa fa pea ona awai mai ai a me se fo inisio lo ye to mai maranga va asinia i nei vaenga tau fa IT po tau mea tau fa internet ia le mo le tau fa malo awa temi nei i le alo teknolosi lo iai esel sao a pe o lato fa tata noanga le sa fa pea na fai ina ia tau kavanai pe ia tau mautu ai ina ia awa nei so onga vave tele i te ua ini me tupu tono tatou atunu awa ua esel fai ngofie ona access mai pe awala maini awala le mingao i tono tatou atunu e ala mai le tatou penga ta whailangi po tatou interneti fo e fia tatu sina updates po sina ole vai aso foi nei peno sino fo sila fia le tatou atunu sa fa pe fo i ona tala ina le tatou fale aingal visions restaurant i lo i le pokalambe o le tourism and hospitality a sa tala ina le aso lua aso lulu ia ma le aso nafi ia sa fa pe on to tele we na su atum tala atu au e mon mawina lea le fa mo alom fa na le aso ia mai mau pe ana tele ni to tupe ia se manu e latu le vala au li i o to pa ia mau to mat ai o sina updates e le lava se complaints ai na te mau pe i sina na fa pe no complain ai o lo so longa le email malava le mo le 12 tai ma fa malo sunga le fa ia o ngalo fa pe no fa foi ina le mato pokala mila lo ai me se le matu o sa fa inga ai me se foi fa lulunga le mato department la fionga ia la siolangi me se le sunga ia Martin James o lo fa pe ona ia kukaina pe ngase se ina tau mafa a me se foi Agnes Chan o lo fa pe ona ia fire fale ainga ia mapotasi on Sembo ia a me se foi alum fa na o lo fa pe ona awai le programe po le fa mo au le pole pe fa pe ona misilo ava no neva yaso e to tala foi le tato fale ainga le verso fo to tala foi le tato fale ainga le verso fo awa e fa va yaso pe on ta ua e fa nga yo ye tato fare ai ngari la lo tato vicious restaurant mo tato university au sa mo so a mo so tai mi leva yaso e te tala me tato fare ai ngari aso lua aso lulu ma stofi mo tato lunch ile afas food tasi ile afal tasi so a mo so avano so mai tala mai au lango ina i fa moi a alom fa nau o lo fa apea ona atawina i tono tato la mo nei i le polkalame o tourism and hospitality. O le se updates mal tato whaunga. O le whaunga pei foi on ta ua inisio wa yaso manisio aso ua sola. O le solusu wha o setema. O te manatu o le wa yaso tiontu. Ai pei o tele o alam whanau o lo whapea ona uma ona apalai mo le tato whaunga lea. Ua whato fisiringia mai pei se ame o tuai e ona whaalau i loa o lato suafa i lunga o tatou penga ta whailangi e whaalau westa ta pena msa niuni mai ai. O te tonu o lo whaia whenga luenga tatou student admin services e iei lava ngai waenga i titi o lo whapea toi fia whaasawina a mese toi whaalea ina a wad whaamoe tatou i le aso. O lea nau wa ai atuai o lo iei pe whaasere silanga lunga o tatou page ale New Esport tatou i tūlau i lunga o Facebook mo e o lo mo mia le tatou student services in faina suma tala mai au pete vas peto avalu e peto sfulu tatou alam whanau lo whapea ona apalai i le tatou whaunga le ia se tema o lo mo mia o tau so whamolmole tanga ia ne tatou Facebook page po le tatou i tūlau lea o tatou Facebook i lunga tatou penga ta whailangi
sila na e pe lo ia ero suafa po ia foi le suafa o se te masani ai fa mole pavi feso tai me tato student services a wa se fa tata noanga inisio vaenga la iti ai le tato tile yo e tato fa unga le ila so losful fa se tema le to mo le to foi fa malo mo e lo fa peona talia ma ula to tato no ina la to te ma ua ne fa unga ma lo tau tai ma lo folau ma lo tau wivi ma lo lava finau i tato awa onga a me se lava tau o fa ma fa fa wa le fa ngo fi tau sanga e fia sa fa pe tau fe nga ai ma ia o onga le wa tali mai to e lava o seanga tato tau nu ulola i ele tato fa unga le ma lo no sa to e lava papale mai pea o lo fa ia pe nga luenga al tato university ina ia fa tau nu mal manuia lo tato fa unga lea i le aso luas full mal fa se tema o le aso fo i o le afa tino ina se tasi fo fa moe la tato student services po la to ye awina atu au nanga mo tato alum fa nau o nei le aso se fulu se tema e fa ilonga ina ai le World Suicide Prevention Day World Suicide Prevention Day po se aso le e fa manatu ina ai le tā ua re ola. E le topic po le theme po le anava tau po le fa moe o le aso nei u fa peon tā pena ina e tato student services. E fa pea mai celebrate life. Fa tā ua re ola. Fa tā ua re ola. Wa le peo le aso nei o le World Suicide Prevention Day. E peo le tama whai ei. Ina i awa nei toi tupu. Awa nei toi tupu nei mea. O lo turou lava tae au, o lo pule lava o ia lo o iola. Awa pe o vai tau nei o tatou moli mauina, to a tele o halom whanau, e me se foi tangata o mau la tau soifua, ona o lea tūranga whaapea. O se tua lalo lava, masina whamalo si au fo el tatou pokalame i lea whamoe tā ua, whata ua re ola. Whataua lava le ola ia nofo silafia alum whanau a whaapea lava i eise se vaenga i eise mea lo o mamafa i lo mafau mea whare a inga vaenga whare a inga mea tau wo so se vaenga lava pe ona sau noa foi e tato e lava tato au nanga i tono tato university i student services e whaena ia fio tata noa i la fionga i ali pine po tupai a me se foi ala fionga ia lunga lau. O la ua le mwhai ona fisosoani e tuai. Ia le ngata foi lea. So se tasi lava rau whainga luenga. Po o lo whai a onga. Po se te masani e lo whainga luenga i. Aua e ao ngā rau whaasoa. Matua i ao ngā lava rau whaasoa. Pea whaapere he ise mea o lo mamafa i lo loto. E lo sanga tono e lo mafau. Ai ao ngā lava rau whaasoa. Ai mo tātou foi e whaasoa tuai. Tangata ia mo mir sosoani. A apa iai, tango iai, hautua whale iai. Awa latu tangata mo mir sosoani le fia ola e latu ma oe ia toi wha popo toi manisi a venga mafa. Ia ona lea o ngā lola, ia lea. Ai pe o le aso nei, o le aso whata ua le ola. A wha pea whau e sila fia pe e se si olo o popua ngā tia. Sosoani atu iai, talitara no iai. Awa e pe o lo tara noa le iai po le awatu o e whi au fia. Ia e ono sui e le mawhauwhau. Ia ma sefe le ola le nei tangata. So mantua o nei i o le tatou aoa conference room po le aoa foia i le tatou lau mua. Lo whaapea o na whai e le tatou pokalame na mali se fulu e tau le se fulu lua i le auli. O le a whai e fwoi se tau vanga. E whai tau vanga mea tau selfie po e ngā ata a oe lava ia. Ia me se whero TikTok competition pe o mele ha e rua a mata na a e whane on po mo siva whaitanga i lungo tatou penga ta whailangi. Ia, ora a whai e fo, e tere whai longa ora whapeon sau nia o tatou student services. So, tala atua au yo mai moa tuai a me se lava tatou alam whanau lo o whapeon na wa aia ma whatumulia e pere tatou lau mua suane o aoa foia. Te mai moa aima e tau wai. I o le tatou pokalame na. O le tatou, i le whatulanga ina o le tatou pokalame nei tae au. O le a whaapea ona tatou tālia nisi o tō.
nisi o tātou mālo whaalolongia lo whapea o na tofina e tātou tia fio mai masu mai mtala me au whataltanoa le tātou pokala me nei aso. Lea o le tātou tālia tātou tō mai nisi o tātou lau mua lo la manu mai se fo'i e le lau mua po le safa inga po le fua iala le whatufunganga ia mai se fo'i lau mua puna oa. Ai, ore a wawai fo'i le tātou pokala me nisi o whasalangwa, nisi o whaafifianga, tātou tālia e o tātou tō ia i le awa mal whaaloa. Tere! O le ula ula tapa ino whanga whaitele. E awhia ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga al whala potopotonga tau fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngase Maleifua Mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e Maleifua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua afia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapa. Le matua whaina e le soifua malolo ina o le pepea o le i whanau mai. O le ulo ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a afia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ulo ulo tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates. Hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o mea poe ata, o suinga lele, e a matama ia au ma oe. This is my love for you. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e te lei ulufale i lotoa. E te tau lava o na fuluma o lima. O lo ia i lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whao ngā lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaao ngā ina fo i o tatou whale le tā ua e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai o na whao ngā i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai si ama.
a mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. Awa e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo I tutono o le tato lotoa. A e a nga I le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wa pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Mama, faça o ingai leona. Ai paleni, toanga ekoleni, tauma fa ole nua nua. Fruits, bay, vegetables, tasi bay lua. Faanga yo mai lotino, lue mai, pasa ufika. Mama papa sa kasisiba, mole soy pua malolo. Ina kako ole happy sa ole ika. Eska mako biku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, fa mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau la bala me, I'm a cafe. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu kanesa fa mai o ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa le ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi I Samoa la vaia o fa mai le pipisi le mafua anga o le tele o mariu fa fuasei marus fu malimo pasene o tangata matutua I Samoa ua mau le tino puta ma le afal faitawa o fai o tangata ma le fu marbanua nga ile ono fu marfata usanga matutua e faingo fio na afia I fa mai le pipisi o le tulanga la matia o soifua e ono afia ai fa mai le pipisi e afua mai le ulolo tapa o le leta o mafata tau tango fio o le ava malosi ma le lefa nga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afia ngai wha mai le pepesi pe a tātou filifili te tau to o le tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawhaava malosi wha nga yo I le tino I tebi uma mawhata ua siaki masani I whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life. thing that I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. Segi esan salamai It's enough for my maunga Ma efa amaliu liu mai Tau fawa tene matamba E tau ayon lanto sei Ai ulima ile awa Pepe se ile Oriana Lo se Oriana Eso solo imauta
town fele fele Tupua oe mai ana mua Pua matala o lewa o matua Sa te wai o Samoana Lo sei Oriana Lo sei Oriana Maleifua Mai Sept Talando ai tama Ia fia fio e fanga Sui o la fefiloi Sei tu fa sa Bali bali ile masina Ma pepe se ile Oriana Lo sei Oriana E son solo in banda E le tu butele I town fele fele Lo sei Oriana Lo sei Oriana Lo sei Oriana E son solo in banda E le tu butele I town fele fele Tu bua e mai ana bua Ua matala o lewa o matua Sa te wai o Samoana Sa te wai o Samoana Sa te wai o Samoana Lo sei Please give it up for our cousin, Miss Vicky Tualatai. Careful and wise, true and refined This is my love for you Gentle but strong, from suffering long This is my love for you So shout from the city gates Hear heaven bless this day Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lelei, e a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. E toi whatalo whatu lopo kalame Maleifua Mai le nei tūla al tai au. I le whasausanga o mai o Samoa wale si whapoponga o le tato pokalame. Ai o te fia lava. Whalau I lo atu leo ma whatase le nei tai au matango fie. Peo na e sila mai o se tasi le nei o whetu pupula o le tato universite. Se tasi woi loa alo na tau tua le tono tato universite. A wale au tau wina leo alon whanau
o ia o le tai po le pule whaatonu po director leo le tatou lau mua o awa onga whaauau po le tatou olo a Manu Center. Whatalofa silo fionga so alo lange ma. Malo whaftai lau fionga ile. Fonga le tatou por kalame. Fionga mangele. Ia. Sila mai le uta mwhai e whaapupula atu le ula e pia le sana o fitu pupula nei tae. Au whaafeloa e tfoi le pa ia mani mamalo le. Au fia o mō mai e tātou whaasalaunga le nei asu. Ma alor sai fua maua. Whaftai lawa lau fionga so alo mo le whaavano ina mai leo lau taimi. Wa tau tonu le porkalame. O lo iei tōtua ngia lau a fionga. Ai pe e whaavanoa mai lawa lau taimi e te a fio mai ai. A wā so sao po e whaiwhalau i loa le tātou o lo tō lau mua. I runga le tātou porkalame wale no fo sila mai ma le whaafonga me sa mo i le toi whaftai atu i tātou porkalame wa e peo wai lanu po la e ia la fionga ia so walo. O le lanu o lea. O le lanu o le fia ma le lanu o lea. Lofa! Moni lava, ia. O le afo ia le pisi e whaamanoa mea se taimi e whawhaingata fo i le. Tali mai le whaatala ulatu. Ia e te loa e te lele au ngāo nei porkalame. Whaalau i loa e fo inisi o porkalame o lo whengai ma le tātou lau mua a onga whaawau. Whaftai lau whenga soalo. Ia soalo, la whatue lau fionga nei tū la pe ni whaalau i loa o le tau lau mua. Wa newa i aso a mese le anga i atu i luma. Ma lo whaftai, ia. Mo le silfia fo il malo le atunu ia pe fo ona e tatara no le tae ao ile mātou photo shoot se mātou vaenga le sa fati io le vai so nei sa fati no mo el mātou fono mo fato a to mai le mātou vaenga le aua faftai le atua wa a to ile to fitu el mātou vaenga o fai ona fatu tu mo ma va no o se mātou lau mo nei o lo Manu Center. Ia, pe ona iai ia lo o vaia tātou vaenga ia male sunga tau wanga wa ai o ia le ofisinia i le vaenga tau professional development. Ia, lo wa iai ma tātou professional development officer se to olua o le fionga ia te vanga to whaia te vanga te vita si meki. Ia, e pe o la ua ma tau wanga lea o lo tau la mua e tātou porkalame fo i leo le CAT, for the Certificate in Adult Teaching. Ia mo whaia onga fo i olo to e whaalia ia to mai a o ino whanau. Ia ele ngata lai whaia onga le NUS, ia e whapea fo i whaia onga i isi lau mua o a onga whaawau, pe o le Don Bosco, ma le lau mua puna oa. Ia, mai se fo ia onga whaawhai au o lo ia la to students o lo a onga le teminei, ia. Wa iei fo ia le tamaitai a nuku whetau mua ulu, ia lea o awea nei ma Continuing Education Officer, ia ma o loo. Ngā lue nei le whatinonga o tātou a onga pupu uvo ia po o tātou short non-formal learning courses. Ia, manisi awa enga lo tau whai una ia il whaawa wina o onga. Ia, wa iei fo ima le tamaitai a Faith e Sarah, ia ona ia leo lo tau la mua ia le vaenga leo le Open Distance Learning o le ODL tau mwhainga ia ave umata tau courses i lunga i mwhai ona access e tamaiti a onga i lunga online ia wau ta ua na vaenga nei vai teimi ono le whaamai ma tūranga whapena ia wa o lo iei fo ima le ali le sunga ia Taffy Maya Schuster o le si tātou Professional Development Officer na ia lo pe ona ia leo lo whaamafa i le vainga o le tātou a onga lea le pokalame leo le Preliminary Certificate in TVET ia mo alo mo whanau ia ua toe fia moa se awa noa e toe whaalea le ingilisi ma le matematika ina ia mawhai ona ausia ia pokalame isi pokalame ia le universite le ngata e mese lawa mo le vainga tau trades po vainga o mtata SS ia whaatase la ma le mātou administrative assistant le tamaitai a telepinati ona ia na lo sosoani le coordination o tele o tātou ngā luenga mo lo whaamoe fo ia i ngā luenga whaafailau tusi ia ma o lo vai le tātou vaenga le sa whaatino le mātou whono le aso lulu ia whaapea fo i lea ma whaisa mātou mawhtanga la ititi ia mana tua e fo i stasi o mātou tua whawhine po a whawhine sa mātou whainga luenga whaatasi ia aua ua le mawhtanga nei ia ua
Le wala au pa ia le atua. Ia e mantua ile tama ita ia Runella Evelyn Hope. Ia o se update atuna ile tūlanga ni mātou ngaluenga. Ai o nisi o pokalame o lo whaatino. O lewa ia ile tātou pokalame le pe no ta o preliminary certificate in TVET. Le ia tātou tamaiti ia le Ipasi Foundation. Ia mai whaanganga fo i mo i lātou mātutua, adult learners. Toi fia mo se avano e mo se faspepa me whaiano wha awau le o onga. Mai se tūlanga tau TVET. Ia o nei la, o le tausanga nei, e whio lolo ana i scholarship ina. Na mwhaiona maua e along whanau nei, i lalo le tātou pokalame whapaanga le ama le tātou education sector. Sa mo maina i scholarship ina mai. Ma wha onga ile to tele o tātou along whanau. Pei tai ane. Ia o lea ua umale first semester. Ia e iai nisi ele i pasi la tau ian scholarship. Wa tau na e pasi mta upu e tolu. Ia le maths, English, ma le computing. Ona mwhaiela ia na e wha awau i mta upu ai e tolu le second semester. Pei tai e nisi ele i pasi umale tolu. Pei na ase tasi na pasi. Ia lela ua ave e se ina scholarship i mai la tau na. Ai tu i tangata e pasi le lua pe pasi uma le tolu. E whaonga ai tātou scholarship. Ia wa e las tō wha e tātou pulisili po le whionga le Vice Chancellor. Ina ia whaia se suenga po se survey. I mafua anga e alai, ona le pasi nei alo ma whanau, a le ua ave isi whaamama avenga, a le ua ave e scholarship. A le fōlinga mai le pasi. Ia o le fo ia fo ia cases fo ina tamaiti o fa ma amuru ma le anga. Ia isi o lai pasi uma le toru. A o le o mai fa a wa o second semester. Ia pio vaenga uma na le anga e si o su anga le tau fai. O le ane ma fu anga wala ina le pasi pe fa ma amuru ma o ese poni tūlanga i tonu ia inga po tūlanga fo ia tonu loto i fale o es. Ina ia ma whai ona ave isi whai se suenga. Ia ma whai ni au wala e fo ia ina i whawhita auli. Ia o lea lea mauti ngā lue le temi neo le wa set up le tātou komiti e whai ele survey lea. O lo e taitai a le Pulisili, ia lo ia fo ia le Deputy Vice Chancellor, whionga e Pesta. Ia manisi o whaurunga o isi a tātou faculties. Ia lo pio lo una ia lava le tātou vaenga le research. Le ele tamaitai a Emily o lo ngā lue ai. Ia ma le tamaitai le a Carameli, ma le tātou vaenga o le Student Support Services. Ia pio la ua ia le taimua, ia alo mātou fisosoani uma ia ele. Whaatinonga ma le tusinga o le tātou proposal lea, o le ala avele, o tu whaatasi ngā luenga amata, ai avele tātou committee lea o le UREC, ia po le committee o suenga i tono le NUS. Ia awa le whaatopeina ma whaawawa i loa le tātou suenga ia le interviews ma, tūlanga whapena. Ma tango whir tūlanga le pensau no i le whionga i aso alo. I tamaiti o ave scholarship. Wa mol nofo sila fia o tatonu o sila fia fel malu la tonu. I a watu le whamanu ianga scholarship. E iei lava ia inga. E iei lava ia inga. E te tau ona meet po criteria. Se tau ona meet i le o ave scholarship. Awa o te loa te loa istangata e whape mauro scholarship ia pure roi e la kou ia pe e tauna watu a iei lava mata upe tauna pasi e lava mata upe tauna pasi awa o le suenga o scholarship te mine e ro toi whaingofia alo whionga so alo leo toi whaingofia ai o se lui tau foi lea ma se whamalo si au tatou alum whanau lo whapea ona iai o tatou whamama avenga ia awar whatara le ia whinau ma ia tau ilo le fai ngofi e fai tele o tameti ro fa pe ona la tau mo mia po la ho sa iri ia nei fa mama avenga ai fa tai e foi la fenga so walo o fa pe ma la tau vaenga lo fa pe ona tau ngalue se isu e mava ai po a tonu lava ia mafuanga ia fa pe ai ona lusi scholarship o isi pe o fa le tonu ia scholarship o isi awa o ngalue ngalava na tatu la mo ne university o le nganga sosoani ai ni me o tau faale tonu sue pesa ia mo lava ia mau fala ina ia awani tu pupe fa fo ia e fa fita uli la fionga soalo ia o te wa ia tu pe wa matanga luenga lol tu officer tuai I pitora I o tatu la mo
Ia, modi lava, le tātou office atuai fo i le sosoa malkolisi o Samoa, whaafsanga i male TP taxi stand. Ia, peano uta o i tātou pokalami fo i o mai, o whale tuai o leva, o whale ama i vai teimion, o pūre anga a New Zealand, ia, i whale nā, ia ma sosoa mea male Polytech, whaonga ama e mo ni office. Ia le uo mai le teimine, ua tuai le whale utau ona, tu ina i lalo, le ala sa wha, lau i loa i tau fonga sa whai mai mo company mai e tala i lalo le tātou whale. Ia le ua whaamanu i nai le company, le Diamond Head, ia la taula na lau a mata le ngaluenga le teimine o le tala i lalo le whale. Ia, o vi ia le tua o le ua a mata le mea mua leo le tu i lalo. Ia o na whaasolo solo o tōrora, ia ini fuafuanga mo le toe whaare lei o le tātou ofisana, ia toe whaiese whale fau, e mwhai o na tuu ma i ele mātou ofisa wa le teimine. O whainga tā lava le managing o le mātou vaenga. O na o loo i ele si vaenga o le staff o loo i ai lalo i o, le whale tuai le ele si tū, le ele training center. A o mātou le sa ina ele main office, le ua mei mai lunga i le level 2 o le finance building, o le whale o le finance e lunga i. Ia, a o tele a mātou wa senga lai whai i lalo i o i le tūla i lalo le mountain side. O le ocean side. A o le ua i lunga le mountain side, mātou whainga tāla le whainga o whio i. Ia, e tausia ia vave o na whaatino le whaamoe moe ma whausia se whale fau. Ia, ia mawhai o na mātou toe me i e ina. Ia mawhai ngō fia ele whaatino ngā ngā ruenga, e meise o le managing o le au whainga ruenga. Tūranga whapena. Sa le lau sau noanga, pe o le whaamoe moe na loa whaapea o na whai e le tātou whale fau, po le ave ina le ilalo le tātou whale tuai. Ia, na ia tau maua sina lau mua fau veana le mawhai e o na putu lima ai ma so ta au fatasi ia wa pe on sa no le fionga ia so alo ia ila lo ocean side le siva enga ai uma il mountain side ia le sira to va enga ai au nga la vale putu fatasi ia fai me fatasi ia e nga solo le to e fai ngo fi e fo ile ele se wa te va ai to ia so ma ia fe mala nga ia tu isa atu tava te vita botawang saudaro sale Monia e pe o se wala na ina im fai ona fa fai ngo fie ia ngaluenga e me se foi so tainga wale alu luma mangaluenga e fai tono tatou la mua ia lau fionga e nisi updates po nisi vaenga o tau la mua i isi poka la me pe cats pe finisi to short trainings o lo fuaina Moni lava ia o lefa awau tatou cat ele o le manua e whafo i le pusi o le cat, o le certificate in adult teaching. Lea lo wha awau pēr ma ro ia whai anga leo wha alu fo i second semester. Le ia le fuafuanga e whai le wha unga ale NUS nei a setema, masina nei wha ingo setema. Ia e pe tolu pe to wha i la tau ia o whai a unga ale NUS. Leo le a wha ua i le full certificate le in adult teaching. Ia o lo fa wa pe fo pe no tala no fo i pokalame o tuana ia sa tau sa idea mai ia ni tatou consale po ni consultancy la lo le technical assistance e fund mai le educational sector program mo le fa tino ino tatou micro qualifications po micro credentials se pe no ta ua po ni fa ilonga po fo ia fa tino se vai taimi la titi ai au ngā fo e whaingo fio, e au ngā mō tangata e malanga i whafo. E whaingo fio na talia whaspepa le mo, e fo isi ngā ruenga mai loa o iese to mai. O se micro qualification, e moa mai i se qualification la po. Ia, o lea la o se whainga mua ne o leo tau amata mo Samoa. Whailonga o whalonga iei i micro credentials i fiti micro qualifications i fiti matonga. Ia aso a toro lem tātou ia o toro e roa tanu o Pasifika e se mea New Zealand ma stadia o whaatinoa le micro qualification nea o le vaiaso i la amtanga fo le vaiaso nei le ala sa mātou a mātarona mātou tala noa ma consultants wa mwhai ona filfilia mai le tātou funding nea mo le ESP o ni tamai tai Australia e sua whai a Pauline Fambu ia ma Dr. Jeanette Bard, ia o ila ua ia to rua, lea la a matā le ngā ruenga. Ia mai mātou te ngā rue wha atasi la,
e o mai e fo i masui o le SQA le ngai le sta mai ngaluenga le la tu fa atasia ngalue fa atasia pa wa lona ona le fainga ta fe inga o le mfai ona mai e konsale ia le la fai tu mai lungole computer ma online umal fainga so ta inga tu lang fa pena ia o le mena ro ia le tatou micro qualifications for credentials o lo fa wa pe fo ia tatou short courses ia o non-formal learning courses. O le silafia ia o le tau wha uma ia le MOU sa saunia fo i maramtanga luenga o le MNRE o mtanga nga si o manga ia ma le water sector na o lo ilalo le MNRE le sa whai ele MOU ma le university e wha atino e tātou courses se fulu o umara courses se varu toi lua courses e toi le lawa i ele fuafuanga e wha mai ane ia November ia o tempo ina wapa noa e tātou whai a onga wa umasu inga e o e wha atino ia a onga pu ia mo le whaatuwhungana ina ma le toi wha ale leia o tō mai o i la tō lo whainga ruenga i le malo ia meso i leo o whaaputonga tō mo oti ia le la e toi lua courses e whai o le project management ma le course on report writing le o mātou tā pena toi e wha atino umai ia November ia na o onga e lua ia o lo ie fu le mātou ngā ruenga whapaanga o lo whaia i le teimi nei ma le vaenga le Samoa Human Resource Institute o le SRI sa o se whaalaputonga fau e le 11 na tu whaatasia taipe ia o whaalaputonga fau ia lo ia ma fo mai ia ma accountants lau ia vaenga la ia mea tau Human Resource le o ia le la tau whaalaputonga lea ia ma sa la tau po o mai fo i se fsosoani ma i le tau mawhai e develop e whausia ia mo competency standards po ni tūranga mo o mia fo ia au sia e la tau o lo ngā rua i tūranga tau HR ina ia avea i la tau ma sui o le nei komiti tai pei fo ia almeo lo whai e le whaalaputonga o le sia po le Samoa Institute of Accountants ia sa mai ala ona whaatino le training of trainers mua mo le developing o competency standards. Ia, le fo ila wa ele fo fuanga mo le masina nei, fai ele si training lona lua. Ia, ma faanga yo ia fo ila yo le vetting mo le whaingo standards nei. O le ngaluenga ala fo ila nei, o le mauti ngā lue whapaanga ma le tātou Faculty of Business Entrepreneurship, o le FOPI. O le ngangare iai. Ina ia umona whai standards ia matu whaatasi. Ia ai mawhai ona tu whaatasia se kosa tau HR, Human Resource. Ai mawhai ona offer tātou FOPI. Ia, o nisi nā o ngā pupu, o leo lo tu whaatasia ma tau mwhai na ia ngā lua ia whaapopo mai ai ma tātou ngā luenga māsani ia lo whai tātou senga o le PCT vet, ma le CAT, ia ma le Bachelor of TVET as well. Malo lau sau no lau fionga so alo, pe un whaafonga mai sa moa. O lo a mata le ngata o lo iai o tato pokalame temi nei ai o lo a mata on te fafau is pokalame ngā pe ngā osi is pokalame ona lava o le patau nuina lea o le whaamoe i ne mwhai ona hatau ina o tato alom whanau a whape o le whaamanuia mai is tūlanga a la iei isi vaenga e mawhai ona hatau ina i lātou a wāse lātou lumana i tā hua pe whanau o la fionga so alo i le mta apura le pokalame o cat ia o au le sile avela ua le avela o cat le teminek ia e fai lava singa malo si vanga le ai ese le haunga ese mato ia nga lava le nei pokalame mo fai haunga pero mana o te fa au la to au onga au o me o tam fai ya tinga na le lo se me ai e alua ia te ia lava i le mau. E le lava le mau i mele. E le lava i mau i mele. Well, mātou le o ngā whaawau. You know, education is a lifelong process. It's from the cradle to the grave. You learn something new each day. Ia o le taimi ala te le toe aonga. Ia o le taimi fo nau taun toe tuuro o il pū. Lea whapeo e le toe fia aonga mai fia oi. Maria masau no angalo pia so alu ai o se facilio te lo la te le no fia mai mom pia fa fonga mele a mi se matua io tato fa ilonga la ile mo mele tato lo amanu I mera le tau accreditation po le mea e international pe whaina e sau noi I le tūlanga fa malmolo fionga ia o tūlanga tau accreditation o le ngā lue whaatasi e ama le
SQ8 ala sa wa lo ia le framework kia Samoa ia o le tatou ketu o uma ona accredit i lalo le ala wo ia le framework le al national framework ia mai apalai fo i le international framework o qualifications o pokalame umala le NUS wo accredit i lalo le SQ8 for sure lai wo mfai fo ona accredit ma recognize overseas i le international framework. Okay, malo lava na o manino matalwai initial tūlanga whapea na sao noa mai e lea fionga le purisili po le ofisili o le tato lau mua o awa onga whaau ia la whatia o fionga so alo mo so sao noanga whahiu po nio whautuanga mo le malo la tunu ai mese le tato wanga ia toa i le whaingo neva ia so ai mese sa patipa ia walo fionga fo i se tasi o au sinia lo tō ka le sia Tau mwhai atua ele i o le ati ako. Oi. Ai o ia i step. O ia. Manatu whaftai mo le tā noanga ni tai au ia. Tā uana i vaenga fo whai loa atu mo le manu le atunu. Ia o nei foi vai tau. Pia le au toe whautua tu wha amafa tolo. Whātāua ina ale whai o tātou tui o le tā uana. Tātou whai tete ma. Ia. Tātou nau e una ia, whai ia pui tātou mai whaamai nei o le COVID-19. Ia le ngata lai tui, a mo meo whala au ia isi whaamai pipisi fo ia tā ua le tātou whae tete. Ia, o te mana tua isi e tala fo i whaamtala e seuso lana sais tū. Wa, i lai pāpua. Mai lau o tele ro longa o tā whea ele pua, tā whea tua tā whea ele vai. Ia, luatura ele vai o le tele o koloko kaila voi. So la vea me le pua ele isu le skolo kailana fa apel pua sol wa afura o ila ai ne o pua o te o fai asi le ai o ango mai ko kaila la ma o pua ala o fo e o ma o pua nga le ma se me ko kaila fai si le ko kaila pua ani pua la mo ele ai ia o la sunga fo te ai so se me o la o tangata ia fa ma ko kaila no ma fau ai oi ai te o te man tu ai fo te mau ngungu ia fa ma lo se tu el tato o tu ia to anga inu fa la auma ai tato tu ir ko vite fa tino ia ma mi telefo fo ma le alo fo ile sa pat pa ia le tu el neu asa alo lava sa no na fionga so alo ia e mori te le atu alo fa anga le tato pokala me lo fionga Tai. Me se o whalongolongo atu foi tato pokala me. Ia le nau a tōtino wa tau sidi i ro tō au whainga luenga. Ioi, moni la. Ma lo lava sai, ma lo le tawa tai, ma lo whinau lava ina ia whaleia uma ia tato au nanga tōna tato universite. Ia me se le tato au nanga lea i le malo la tunu. Ai e moli atu la whaanga al tato pokala me lau fionga. Ai me se o tō staff. Manuia lava tō weekend. E whaftai fo i lava ro fionga mo lo su mai, o fio mai, tala mai au ia, wa atiri maorunga le nei asu whalaili. Ia e mese fo i o tātou loa i fo i e maua i mei o manu i ngungu. Ia sa mo wae, lo whafonga mai nei tū la, e nā o man sao no atu le fionga le tai po le purisili po le ofisa sili o le tātou la mua o onga whaau ia po le alawa se upu wasala po se anga o tale tau tamari lo whafonga ia soasa tu vai maru pu enga lo o tau finangalo ia nasu tua lalo lava masina whautuanga e watu pe le tato atunu ai o le vai foi le tato pokalame a tu taliu mai tato talia niso tato toto o le tato pokalame.
O le ula tapa ina whanga whaitele. E awhia ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai mawha maunga ar whala potopotonga toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasi mafua mai i le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele i tū o le tino. Suka. A fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu nei loa le ulo tapa. Faise suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E aona mulimurita i ai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a awhia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima i le taimi e mai ai ona whaonga ai ono fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pe a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau i ngai leona. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manumia. Vai se swinga manu mai se famare mai. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma foole nua nua. Fruits, bay, vegetables, sa se lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sa kasisiba, mole soifua malolo, ina kako ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile se bebesi, wha mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lava me I'm a kafir. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manumia. Vai se swinga manu mai se famare mai. Change for life. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o mariu whafua sei marus fu ma 5% o tangata matutua i Samoa ua mau e le tino puta ma o le afar whaitaua o whai o tangata ma le fu ma le banua anga i le onos fu ma le whata usanga matutua e whaingo fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai wha mai le pipisi a afua mai le ulolo tapa o le le tau mawhata tau tango fia o le apa malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia
E mawhai ona whaititia le awhianga I wha mai le pepesi pe a tātou whiriwhiri te tau. To ule te paa, tau mawhatu me ai pā lady. Whaititia le tau mawhaava malosi, whaanga yoi le tino I tebi uma. Mawhata ua siaki masani I whare mai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga. Change for life. The thing that I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. No say Oriana, say essa salamai, it's enough for my maunga, ma efa amaliu liu mai, tau fawa tene matamba, etau ayola to say. Pepe se ile Oriana, lo se Oriana, eso solo imanta, ele tukutele, I town fele fele, tukua oe mai anamu. Say Oriana, lo say Oriana, Maleifua Mai Sept, talando ai tama, ia fio sei tu fasa sa bali le masina ma pepe se le Oriana lo sei Oriana isso solo imbaunga ele tu butele I town fele fele, lo sei Oriana, lo sei Oriana, lo sei Oriana. Eso solo imbaunga, ele tukute, I down fele fele, tukua mai anamua, ua matala oleva matua, sa te wai o Samoa. Lo sei
Please give it up for our cousin, Miss Vicky Tualatai. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e amata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life.
le ula ula tapa ina whanga whai tele. E awhia ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga al whala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngase Maleifua Mai i le ula ula tapa. O le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ulo ulo tapa. Le matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele i tū o le tino. Suka. A fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu unei loa le ulo ulo tapa. Faise suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Kananga waku ina kapua inga pake yaile a inga kawa anga palela kai markama a inga ko mangala le wa ave i Amerika taka malpanga alu wa se wa ponga inga leo pisao le pale mai okay oko se oko ma pau Mai wai kui se por ko vanga I baila au le baile le ngau Mai ma u e peanga o vape I lo ainga Se mangu ua ngevanga o so mai ma se fue pusinga Mai pele papa pomu mai alapi Se vai lei pele vai foi mai iraki Ele vai ngau sama wai long pale mak Sai dia mawa ai mak vai fa E kalau pai dia pionga I ko banga Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga Se mangua kusau ma se vai se whakau kala Pe leo a mio pau ma mangeo ni mapua anga Koso kai mai, koe patamala Satanara sapi matala Sata patuanga, koe pamamapa Awanas mamala wawananga Mai le si ngasir ko banga I papu Tina le ai ele o ngasir ko banga ala e mer ko banga I longo foa oi ele o ko banga oi le ai ala fianga ko banga man se o fola e mai lunga go ele o longo kwa ngai pai la manga banga Oscar pai mai vai patamala
Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Tini mama, pasau i ngai leona. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Vai se swinga manuna i se tomare mai. Change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma fo'ole nua nua. Fruits, pe vegetables, sa se pe lua. Whaanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soifua ma lolo, ina kako, ole happy sa ole ika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Maanga yo ole sile, se bebesi, wha mai uma uwale ko bebesi. Everything is good, it's so segi, pau lapa le mea, I'm a kafia. Yeah, I bet I'm a right now. Let's go, hey. Sui nei loa mole fia fia. Sui nei loa mole manuia. Vai se swinga manuna i se tomare mai. Change for life. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i sa moa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei marus fu malimo pasene o tangata matutua i sa moa ua mau e le tino puta ma o le afa le whaitaua o whai o tangata ma le sifu marpanua nga i le ono sifu marfata usanga matutua e whaingo fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai le wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le tau mafata tau tango fia o le ava malosi ma le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaititia le afia ngai wha mai le pepesi pe a tātou filifili tatau tu'u le tapaa tau mawhaki mea ai pāleni whaititia le tau mawhaava malosi whanga yo i le tino i tewi uma mawhata ua siaki masani i whare mai whaia mo oe whaia mo lo a inga change for life.
suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. O le ula ula tapa ina whanga whaitele, e a whia ai matangata e le ula ula tapa, e ala il mana vai no asuma vai la au ona, o lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha maunga ar whala potopotonga toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata, e mali liu tau sangata i tasi ona o ngasi mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa, a tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapa. Le matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ulo ulo tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Finger top till Leonie Langona. Po ae, wing all leano for naughtina. Wale mafaina inu nene ipu. E o na. A ofea upu ile tano for no fonga. Na oa use ia I ulo na telilava. Tau ave to atasile ni polonga, ai longa e langona. A ofe foi, tala no anga ile telefoni. Wana ola volo tafi, ole ta ofe ngai neto oti. Ia fama me umele felo foni. Loa ua e wha mangaloa ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau pe ana e loa mai lo nei fatu ai ua le au ngā taimi ua alu ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni ua na o lava lo tafi ole ta ua whenga I ngai tuoti ia wha mai me umale whea whani mare wha maori ai a whai lava lo
ai wo pe se ia wo fola si malai mai mau le mafu ka la kala sa ola por fakura kari ai wo masai sai au ke mama ola se ko fa fo ir kai mi ko in la vai de camorata e non lo si o kalimba la bo ko pa ia si o kama ele ai fo se ko kai mak par pala su ai ako be a ku ri wo ba se ia le la wa mangu ya ai se ko ka la ia fa mu di wa ang la pe fa mangano a ko mu la per ka ka yo nga mga ku ai fa mayor bele ai de bele ro ola pea peor ai o te tu mau pea itala no anga ile telefoni uana o la bolo tofi ole ta u fenga inga tu oti ia fa vai me u male fe alfani male fa maoli ai fai la bolo tolea olea o fatai bea foi maiorelo famo mana mea e tu mau pea tu mau pea E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu kanesa fa mai o ate ma fatu ngao ma le mai suka e tu sale ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i sa mo la vaia o fa mai le pipisi le mafu anga o le tele o maliu fa fu se marus fu malimo pasene o tangata matutua i sa moa ua mau le tino puta ma le afar faita wa fa o tangata ma le fu marbanwa nga ile ono fu marfata usanga matutua e faingo fiona afia i fa mai le pipisi o le tulanga la matia o soifua e ono afia ai fa mai le pipisi a fua mai le ulolo tapa o le leta o mafata tau tango fia o le aba malosi ma le lefa nga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tatou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afia ngai fa mai le pipisi pe a tatou filifili tatau tu le tapa tau mafati me ai pa leni whaiti tia le tau mafa aba malosi fa nga yo i le tino i tebi uma mafata ua siaki masani il whare mai Faya mo oe, faya mo lo ainga, change for life. Te whataro whaatu tato pokalame il to taliu mai. I lo mai moa ma lo whawhongwhonga mai pesa moa ma lo no sai ma lo lava le lava pale tiutem whaiva ro whapea no whea ngai ei mo le leias wharaile ia pena sila mai te meo sola i le whataltanoanga ma le sungo i le ofisiri po le tai po le pule whaatonu foi lea o le tato la mua o awa onga whaawau po le tato olo a manua sensa e se le matano o fia rona forsanga sa whapea ona ia saunia mai moi matatou le nei tai au inisi foi o vaenga o lo whapea ona tutupu tono la tou la mua pe foi ona ia sauno ai ua amata ona whatuputupu la ia la tou vaenga po la tou staff inisi foi o tūlanga inisi foi o wanoa whainga luenga o whapea on whamanuia ina inisi o alom whanau o lo whapea on tatou na tauina tono tatou universite ia laua a to ai tino tamo la to pito la au ia a me sei foi le toi tau fainga lea a wala to fale tuai po la to officer tuai sa fa pea ona iai i la aso le fa sanga i malalo DP taxi stand le si pito tu o tato ra mua ia na o fa pea ona ma wai a tu sanga sa fa pea ona fa la wilo ina a wale a veina le lalo la to officer tuai lea ia le whapea na ia sau no ai whamanuia ina le diamond head construction ia mo la tau ai ia whaamoe a wase la tau officer tu tonu ina im whai ona la tau ngalunue whaatasi umai la tau staff a wa ese la tau waenga le i la tau officer i lunga le follow na lua le la tau finance
ia au lako trainers ia I lalo le siwa enga le pito tu lalo o le tatou lau mua so e ese la tāua o le tūlanga pe whanai tāua o le latou short courses o whapea o na latou ngausia pe whausia po latou au tauina lea ai me se fui au isi o latou courses micro courses o whapea o na ngausia pe whawhau ina ia mawhai o na latou tau aveina e tatou alom whanau aua o le mea whaatahua I tatou lau mua le University o Samoa po I le papa I ngala. So se mta upu po so se polkalame po so se form po so se itu ainga vaenga ese tau awa onga e I ailo na taua. Pe sinta mai mea lava yao e taua. E taua. Pe fo I ona saunola fionga yaso alo o le awa onga po le education is something from the cradle to the grave. O le mea lava mai loa. Mai lo amatanga lo cradle. Te mire watoa e pepe ai. E amata o ta wina I oina. E o lava ina ua tu o elo o le sanga tu mau se tu rou tai au. Ia e a o ina lava. A wao le awa onga. O le awala le po le ki lea o lo rumana. Le ra e whangwhang watu ai. Mato e whaamalo si au watu ai. Mo I tātou umalava I le ngato I alum whanau. Whapeo tātou au whainga ruenga. O le a onga lava. Awai a mata mai umalawa tono tātou a hingal tātou awa onga. Ia, le en wha wau me rola I le I tātou a onga mai le ia wan. Se ia pā ia rawa tumtumunga o a onga I tono universite. Ia mai si whala potopotonga. Pei whon tā ua ona o tā ua te miwa sola. Le aso nei I whamanatu ina ele World Suicide Prevention Day. Pe o le aso nei whamanatu I fo I awal to e whaia lea vahenga o le turo lava tae o le pule lo soifua. Wai sa o al tada lo mtua mato ina. Aua te whapena e lo so wola. Lo so soifua. O le soifua ma le ora lea. Na au mai le tato li whaola mo. Oe, e tauron tato mawhau whau. E le pule ra tato. E pule o e lo roto. A te le pule lo wola. Lea le peno whautuanga, watu whautuanga le tātou pokalame. Ia poai lava se o puapua ngā tia. Fia mo mia se sosoani, so se mea lava. Ai me se foi nei meo se leni o tupe. O whai ngā wō, pe o mea ngā e ono le peti ai o whalongona. E ono whale tonu, e lo mawhau le sanga tonu o whai unga whai. Ai au ngā lava lo talanoa, whaasoa. Ia, e release a kwa ingisi o stress. Ia, wa so soani mai foi le si o uso tangata ia te oe. O se si close ia te oe. Le iei foi a tato services i nei tato lau mua. E whaapea ai ona so soani atu mo oe. A wale i ne ngata tau sia ina rea lo soi fua maro ola. Ia ola i se olanga. E tau ai. E tusa le malfina ngalo lo tato li wha ola. O ta ua le vaenga ona le aso foi nei. O lo whailonga ina ele tātou first aid, or today is World First Aid Day. Po le aso foi nei mo e o whaialenga luenga o le whesosoani mua. Po tātou First Aid Responders. Lea lo whailato pokalame ina I tōnai mato. Lo whapeona a wai atuai manisio a ongo whitwhiria. A walato whamoe lea. O le whailonga ina lea o le aso o le sosoani mua. Le watu e whamalo mal whaftai I le tatou pokalame, I le tatou societe lea, po le tatou committee lea, o le tatou first aid, po tatou ngaluenga la vea I mua. Whamalo lava, wa o la tau le tele na sosoani le tangata lo maua, mo mi sosoani aile I o lea. I whalmai. Awa ese lea o ngā, o I fo ia, e au ngā I fo ilo I loa. Le ngata o oe matua, o oe le alo mat whanau, so sesi lava, e ese le tāua re mea o lau roa, so ngaluenga lavea I mua po so whesosoani mua. I se mo mia. Awa olwa ia son te atu nini whatau nuina toi foi le matou pokalame le po le matou whamoe lea. I mea le tau first aid responders, po le tatou ngaluenga lavea mua. Ese le tāua. Le ra o tino ua I foi la au, I o loa. Mau alu ea oa I matou a inga. Awa o le matua inga te ua I se whalawelawe whaafua se e tupu mai
pe te ua turo rapa te ua lawa sta mai titi se mea ai te ua tau whaale tonu te ua la vele lima pe ngau se pona iwi ana ua e nofo sila fia whawhiso tai tato wahenga loi o Red Cross po o le tato a societe lea o le ngaluenga mua po le sosoani po le lawe ai mua ia whatatano ai pe inga ko training solo o whaina e mwhai ona sua tuai mtala mai au ona o se wahenga le pitosili ona tāua tupu mai whalawe au le nāua e nofo sāuni. O le si wahenga i whitano tai fo i o nei laso sfulu o se tema au tae au laso sfulu tasi o se tema o te iloa o nofo sila fie fo il tato atunu o le aso atae le aso leo laso sfulu tasi o se tema mantua o le aso lea na o se tasi leo waitemi na le aso le tausanga le lua fe maltasi aso sfulu tasi o se tema ia le na o se tasi o whaalawe pito sili o na nga tete lalulangi sa whapeon tupu i Amerika le aso le sfulu tasi o se tema i le aso i tausanga i lua fe maltasi le ala e utato i loa uma i lava o le aso atae au whailonga ina ai lea lua sfulu tausanga talo na tupu le tato whaalawe lea so le ala o se me mana tunatu ai le tato atunu o tato a inga foi o loo no nofo mai moa ma sa ili manue na tunu ma mau e moli atu ia lo faanga ma whamanuianga le tato pokalame a tato nofo im tato toe to mana tunatu ma tato toe ma faufau i le tūlanga sa whaperan tupu mai i nā tunu ma mau. Awa o le saunga re mū lawa le tātou te, le la tātou wā ngai atu fōi. Le whai ingorawa i aso po le tātou weekend, as wharaili as tō nai a sa, ia wā tau te reo tangata. O le aso ne sa iri se elenia, ia wā fōi sina wha malo stino la fiafi. Wā sina wha malo stino la fiafi, pe whahi oi fōi ia. Pe whahi oi fōi nei vai aso fi tām whing tā sa whapea on tātou fōlau mai ai, au le tua lalo lava mas whautuanga le tātou pokalame ia, tau mawha awa mai fōfua, tau mawha awa saunga le mū, awa o le mea le wai ai, o le alu atu se whaingol vai aso po se aso, ma se whalawe lawe tau ta avale, point whalawe lawe ni meo tupu mai wao, lista ngata, ona lava o le whasua awa. Le tarusanga tuai malanganga maulalo le tato pokalame ia, a whapea lo fuafua lo weekend, po le whaingol neva ia so e tau mawhasina awa, ia tau mawha lava mal whau tauta, a whapea foi ave lo ta avale, ia ave ta avale mal whau tauta, wa o le tūlanga lo iei nei vai tau, tele ia whalawe lawe e mwhai tatou whaafo ia. Au runga lava lo whau tauta, ma lo whaitalia. Le nei weekend la whapeo na savalia, whea ngai fo i ma tau mawhtanga fo ia, sira fia fo ia, peo fo in saunoa le sunga ia so alo. Ia tau mawhalawa me ai pāleni. Tau mawhalawa me ai pāleni, wa ai le whuala au le toe ina maloma tue ngalo, a e loa i se ngase se si ono maua mai me tau mawha ia a ware e vei ai e foi ro maua nisi wha mai manisi mai o tino whanga ioi lava vai lau tui pui ngalo ia ma me se foi ia o tato whawhiangainga e ro tau asuina i puwai reola lea whatawhai taulanga ma lea whatawhai taulanga manuia lava le tau saunoanga i le aso i la sa pati pa ia lo tatua lii. Ia o se tala muri mule le tatua pokalame e moli tele ato i le whawhtai i e na su mai mtala meia au o e na wawea mato o le tatua pokalame o pā anga ta i tasi i whapeo le tatua pokalame ro whapeo na so tau au malango mai. Whawhtai lava lo o tau pule lea a wana le sea no o tau e le mawhai na whaatau nuina o le tatou pokalame, whawhetai lava mole, whaamanoa ina mai o tau taimi, le whaasoa ina leo lo o tau mai ma le tau anga waa, nei vai aso le tatou pokalame, sa whapeo ni tatou whea ngai ei, mori te le atu le whawhetai. E whawhetai atu fo i le tatou waenga lea, tatou team le fio ngai a St. Paulu, mai se le fio ngai a Muripola o Fritz, o Fiti, ia whapea foi ma Douglas, whapea foi e o lo whea ngai ma tatou ngaluenga whita ia.
Awa pe o mātou i luma i tatou camera. Ia mātou na o le whātata tua. A o tua atu ro whāpea ona iei tatou ngaluenga whaita. Le moli te lea tau i whawhtai. Lawa whionga le purisiri lau whausia. Le malu o leo pūlenga whāpera wa senga whaia onga. Ma le au whainga luenga a toa le tatou a universite. Ia manuia lava le tau weekend ma le tatou alo atuai. Upo mori al tatou pokalame. Sa moa ia alo pe iau whaiva lo tatou whea ngai ai. O a fofuanga lo tutoe o nei yaso, a mese tatou alo atoi le vai sa pati, mal sa pati le tua. Ia tau tai pe le tua, e tatou wha moe moe pe ia te ia. Ia manuia lava nei weekend tatou wheloa i ste me luma de lofa maleanga le lo tatou lima le wha ola. Tō wha soifua. Voi mau mako no mai ko. Se ma fai o kulia mawa no